Halawhalea tu hani he do tula do wala tala tutupu ke la te mea whiawhi lotu nei koe aho fitu he mahina hao kuso. Whakamua ka mate do wala tala do tulu he whiawhi nei me taha tala hanga uia ke he tau ata fōu ko kisi ai ke he ulu ko Beveridge Reef ne poki ai he o kio ke whahitapu e kua mole. Ko mai ke BCN News ke maua do ata nei mai he matakau o matawhua. Ne watu e lo tulu ke he ulu ke taha e ta wala kumikumianga lo tulu ke he tau tawhua. Hanei a Whiawhi Rex mo e wala tala ia. Koe mōle e hanga ke lea he ulu nei ko Beveridge, koe tolo e wakatanga kua pē, moe eke ai mai ke ina ke tau manutahi, moe tau ika ke ulu. Tae tanga tau la Yota Catamaran ne pē ki ai he tau uawhi hangfu mawhitu, koe tanga ke tolua kia nei ne kua pē atu ke ulu. Ko kisia ki ai koe langanga ia ni e tau mango ke ulu, sipihia, moe tau ngenge, moe tau ika ke kehe. Koe tau ata whakahiku ne ki sia ai, ke tau mga aho kua mole ne o atu ai, e matakau National Geographic, he tau uawhi hangfu ma ano. Kua malufoki e ulu nei, ki lalo hiwha e tau puipuianga ne talia ki ai, e whakatawhanani we moe whawhasi ai, whangofulu e pasene, he tau walatahi hani we, Exclusive Economic Zone, ke eke moe tau walatahi puipui. Kai ono ki ai, koe tokolongangi e tau wakatanga kua o atu ai, ke ulu nei, ke fusi ika kai haa. Koe pōngo fua he whahitapu nei ne moa mai e taha ongo he mole e matahala fitu he pō. Koe taha tonga tau lāne kua tōmu ai he whahe lalo, toke lau ki lalo he motu ko Niue. Koe toko ue do tangata mai he motu ko Denmark ke he iota nei, ne tōmu ai whangfulu mai lima e maila he mamau mai i alofi. Koe loa ai he tau Emergency Operations ha Niue e ongo nei mai he Officer Rescue Coordination ha New Zealand. Koe tangata la nei ne hingoa ko Gwendolyn, ko whaile kua ai me tōmu ai ke wahaloto ha Niue mo tonga, koe whangfuluma lima e maila ke whahe lalo toke lau ki lalo mai a lofi. Ko mai ki ai he tau iota ne tata atu, ke langumatai e tau tangata tuko ua me tātua e laua ke he motu ko tonga. Koe le kua ke wha kia nei, ne kua tupu ai ke he tau wakatonga tau la, ke he tau whahitapu ua e kua mole. Taha e matakau mai ia he Oceania Customs Organisation, kua hohoko mai ai ke he motu e whahitapu nei ke langamatai ai e whahinga hua Customs mo e tautuku hau ha Niue. Koe matapatu ofisa he Oceania Customs Organisation toka ai ki Suva he motu nā kufisi, mo ngā hua ai alau tolu ke langamatai e uafuluma tolu e tau motu e Pasifika tunga Niue ke he tau whahinga hua Customs. Ko whakamama mai he takitaki he Officer Customs mo e tautuku hau he whakatuwhono ko Niue ko sione tama e ka kano ko hoko mai ai e matakau nei ki he motu. Lau ia ai foki ke he tau puhala halangumatai ke he tau mata whakatuwhono whakalatalata kua amanaki ke whakamoli ai he tau mga hui mua ke he tau puipuianga ke he tau whahinga hua Customs he motu. Koe haiai e tau tolu a matuwhono ko whitāni he whangahua ke tau ko mare. Haiai e tā muru whono Customs whakalata he mga haunei. No ko whita e tā alanga iei, mo e hohoko mai aga wei ki kisia, ki oe whai matanga hua na ngai, po ke whai ngā hua na ngai kua tōtua mai, kua nā la katoa ke lata ia mo e kautaha ko e Pesa Plus ke lari ke tuku ki lote muru whono, po ke lari ke hiki, ke lari ke kauoloa me tau whakatakataka ngā hua ko a maunaki ai e Pesa Plus ke whangahua ki ai. Nā kai ni koe lari a tautoru ke taumitua ke Pesa Plus agreement, ka kai taumitua whoki ha koe puhala ne he lalulangi. Nā kai ni ko tautoru, ka kai tau puhala ko whakatakataka he ke ngahua uloa ke mahanianga, ke whakamukamuka, whakahangahanga mitaki, mo e puhala mawhisi e mahanianga, ka tamai e koloa, mua vaiwe koloa, ka ute koloa, mua vaiwe koloa ke mutu New Zealand, ha kua tunga ni loi tautoru ha ka ute to koloa, tamai to koloa, ka hei ai e whai Customs, hai ai e whai Biosecurity, hai e whai Port Health, hai ai longa ka hai e to Port Agency, ka mahau nei ke lari ke whakamukamuka ngā hua. Ko amanaki fōki e whahinga hua Customs ke moa whalulango matai ke tau laka o hila fō, koe tau IT software, he tau mahina i mua ke whakamukamuka e halau tōla tau ngā hua, mo atu ke tau sivianga he tau koloa uta mo i tamai ke he motu, mo i lango matai fōki e tau whahe bisnisi. Toko lima e pule whanua mai he maanga ko liku ko o atu ai ke whakawhilianga mo e matakau takitaki maanga he maanga ha koe tau manatu tupi halau tōlu ke he tau puhala ke he whakaonganga he kupu ne he whahingoa ai koe tapu. Hanga uia ke he tau wala whanua, he tau mga whaoa kua manako e matakau takitaki maanga, ke tuku atu ke he taha whakaholoanga
ko e puipuianga he Huvalu Conservation Area. Pehea lau tolu kai ki ko tau se pehea, tō nā kai mai ki e halo tolu tau mga whaoa ke whakaonga tau wala whanua nei ke tau puhala whamahani ke tau mui mga whaoa. Ko watua e lau tolu ke whakawhilianga he aho ua whulumalima he mahina ha iulai. Ko moa mai fōki he BCN News e taha manatu mai he takitaki he whahe tumua ki whanua ki he uluulu koe pulotu Dr. Josie Tahamati. Pehea ia koe tau whanga mena pehenei kua lata tonu ni ke whakatūtala i tau whahe neua ke moa ai taha mawhala ke tau pule whanua si pehea moe matakau takitaki maanga. Koe tau matakau i tapu ki loto he wala whanua ke pui ko Huvalu Conservation Area, koe tau whakatokaanga ngā hua whakalalata ne tālanga pauaki ke lata moe whikau nei, kua whalanaki ni ke tau manatu whakise he tau tangata mai he tau maanga neua ko ha kupu mo liku. Hanei, ne kua liu ono ki ai. Koe tau seanga osi tō muitua ni ke he au loaanga moe taliaanga mai he tau tangata hangawia ke he tau puipuianga nei. Pihia e tau manatu he pulotu ko Dr. Josie Tahamati. Pihia e whiwhilianga he whakawhilianga whanua he motu ke liliu atu e tau pule whanua nei moe matakau takitaki maanga ke whakatūtala whoki. Tonu hia whoki e tau pule whanua ke fuahalo tūla tau wala whanua ka manako pihia. Kua mana ki ai ke liu whanoanong whoki ke he whakawhilianga lahi he mahina ha Novema he tau nei. Toko tōlung fulmawha e tau pisinisi mo e tau tangata ngā hua whanua ni kua kumi tohi ole atu ai ke he tau tupe lau matai whakalaulahi pisinisi mai ia he matakau Chamber of Commerce he mahina e kua Mali. Mai ia lau tōlu ia ua fulumahiva ne kua talia ai halau tōla tau tohi ole mo e toko lima ne kua liliu ke whiwhilia i hako nāka i katoa toa halau tōlu a tau tohi ole. Koe katoa he tau tupi ko whakamole ai, koe tahe molea e tahe seo ua fulu seo awhitāla ke he launi nei, moia manaki ai ke liu hawhangi ai ke he tau tohi ole langmatai ke he matahiku he mahina nei. Ka whai tupe whoki tō liu ai ke whai tupe grant pehe nei ke he mahina ha o ke topa. Pehea ia Ray Finley mai he matakau Chamber of Commerce, koe tau tupe nei mai he whakatuwhono New Zealandi, puhala mai ai he whakatuwhono Haniwe, ke lango mataya ki e tau maukoloa he motu, ke mahomo tiki muaha e tau ngahua ke he halo tōla tau pisinisi he motu, mo e tau puhala maua mana mo e maua koloa e tau tangata ngahua pisinisi. Sipihia ai hatu tōla tau walatala tutupu ke lata e mea whiawhinei. Kia munuine pō, nano whana.